neza turabashuje Bitofire musanzwe mubizi mu kuri KUTA Secret Channel. Uyu munsi tugiye kubigisha akarimbo keza cyane ka Kamaliza yitwa Laurette. Na akarimbo keza cyane turaza gucurangira muri A sharp minor. Ukuvuga ngo A tuyifite ahangaha murabizi, tufite root note hano kuri string ya A, second string from up. Ukuvuga ngo none dukora sharp ya A kapu turayishyira ahangaha na ahangaha, then dufate A minor chord. Let's get started. Ni indirimbo iri mu manota ane yoroshye cyane. Ukuvuga ngo dufite A minor chord, tukagira na D, tukagira na C, tukagira na G. Ariko tugendeye ukuntu ahantu kapiri nimba iyi ngiyi ari A sharp minor, ni ukuvuga ngo iyi ngiyi iraza kuba D sharp minor, iyi ngiyi ize kuba C sharp major, ize kuba G sharp major. Let's get started. Reka turebe ukuntu ncuranga. Iroroshye cyane, tumaze turimbeho gakeya then aho tuze kureba uburyo ncuranga. GUSA mataja mateya gahinda namunyaga adutwaye ingenzi bakobwa aduteye agahinda mbe mutoni wacu mbe n'icyiza sibira rimwe mbe mutoni wacu mbe n'icyiza sibira rimwe yani mumumburiza yani mumumburiza yani mumumburiza bakobwa yani mumumburiza karumuna kawe n'abasaza bawe basigiye mbenyo kukugareti aziyambaza mbenga batoro bawe watetesheje baziziki yariya nshuti yawe Laurette aziyambaza n'abazanyina tutantinari azamumbiriki n'abazanyina tutantinari azamumbiriki. Nuko indirimbo imeze, ntabwo tuyirangije, turagira ngo twihute. Indirimbo ibitera bibiri na refrain imwe y'igitera cya mbere. Indirimbo iroroshye cyane nkuko natangiye mbibabwira. Tugiye kureba finger style, amanota yo twayamenye na amanota natwe nkuko twayabonye. Turatangira rero muri A sharp minor. Ukuvuga ngo tugiye kwiga gucuranga kuko amanota yo twayamenye na chord progression twayibonye. Urukubona yuko ndi gukubita second string from up, no kuvuga ni A string, akubitisha iki gikumwe nkakimano nkakigeza kuri second string from down. None aka gatoki urukubona yuko gafasha agahe, aka niko kabanza gukubita kagakurikiraho, aka noneho kakaza gukurikiraho. Ugatumanuka hasi kuri D sharp minor, noneho nituza ahangaha kuri C sharp major, kubona yuko iki gikumwe n'ubundi kiri gukubita imirya itatu from A string. gaza kwikirizwa n'aka ngaka.
Iriya style niyo ngiyo, ni indirimbo yoroshye cyane. Noneho reka tugende turimba gatera turebe ukuntu chord progression igenda. Ni ukuvuga ngo uburyo ugenda ubinduranya amanota ugendeye ku gatera, ni ukuvuga iyo ugeze uhita uzamuka hejuru, ntabwo wongera gusubira hasi. Ugakomeza, ni ibintu byoroshye cyane. Noneho hari akantu ashyiramo aha ngaha ku karofure, usa nk'ugiye gufata G sharp major. Ni ukuvuga ngo aka gatoki karakubita aha ngaha, aka gakubite kuri string ya kabiri muri fret ya kabiri from hano kuri capo. Noneho uze guhita ukubita n'uyu murya uyu nguyu wa gatatu uturutse hejuru, utawufashe uhita ugwa muri A sharp minor. Very simple song. Comment, like, share, subscribe is needed. Bye. Turabakunda cyane.